ассалому алайкум бинандагони азиз, ассалому алайкум мухлисони барномаи Лазиз бо Аловуддин. имрӯз дар барномаи мо ҳунарманди хеле ҷавону дӯстдоштанӣ, соҳиб ҳунар, соҳиб эҳтиром Нозия Кароматулло ташриф оварданд. хуш омадед мегӯем шуморо ва мо аз шумо хеле ҳам сипос мегӯем ба шумо ки шумо даъвати моро пазируфтед ва ба барномаи мо омадед. саломат бошед, бисёр миннатдор ҳастем. ман хотиррасон мекунам ки сарпарасти кулли барномаи мо яъне Лазиз бо Аловуддин ҷамъияти саҳомии жӯравои комбинат мебошад ва маҳсулоти щедрая лето. хуш ки бошад Нозия, боз як боригар шуморо хуш омадед мегӯем. шумо имрӯз барои мо кадом ғизоро тайёр мекунед ва чӣ маҳсулотҳо барои шумо лозиманд? ташаккури зиёд. ман аз шумо миннатдорам барои даъвататон. ман имрӯз кӯшиш мекунам ки як хӯроки омода кунем дар якҷоягӣ, албатта бо ёрии шумо. хуш. як хӯроки гӯшти гӯсфанд бомазза ва лазиза фикрам. хуш. кӯшиш мекунем. хуш. шумо фармудед ки мо қабурғаҳои махсуси гӯсфандро интихоб кунем, ҳамин? бале. хуш. инҳо омодаанд. боз чӣ? барои мо қаламфури булғорӣ. қаламфури булғорӣ Нозияҷон гуфтанд ду нав гиред, ҳам сурхаш бошад, ҳам зардаш ва ҳам сабз. инам омода кардем ва инчунин бо имҷон. бале, хеле хуб. ва ногуфтанам буд ки шумо як хоҳиши тайёр кардани хӯришро ҳам гуфтед. мо мана тайёр кардаем инҷо барои. бале, ин акун ҳозир фасли баҳор аст. мо ҳам хел бо тарси зинда камтар ороиш медиҳем. бале. бинандагони азиз, бо ҳамроҳи мо бошед дар барномаи Лазиз бо Аловуддин, дар меҳмонии мо Нозияи Кароматулло. бинандагони азиз, хотиррасон мекунам ки сарпарасти барномаи мо ҷамъияти саҳомии жӯравои комбинат ва маҳсулоти щедрая лето мебошад Нозия. ва ман барои он ки мо дар вақти пухтани хӯрок яъне ғизо дурустан намонем, каме ҳам бошад метавонем як маззаи щедрая леторо чашем. ва ман дар инҷо нонҳоро тайёр кардам. хуш. мо дар инҷо чанд таъмҳоро дорем, яъне ки ҳар рӯз щедрая лето як таъми наверо барои мо пешниҳод мекунад. ман ба шумо бо таъми зардолу, бо таъми хуш ки бошад замбуруғ ва қаймоқ, инчунин бо таъми гӯшти гов. хуш. кадомашро интихоб мекунед? шумо кадомашро тавсия медиҳед? Нозияҷон, ман ҳама инҳоро чашидам. ман тавсия медодам ки ҳамин ғулингаша чашем. бачаш. бале. зардолуи хушида ғулинг бисёр таъми хуб дорад мегӯям. хуш ки бошад. марҳамат. ман ҳозир кор мекунам. медонед маҳсулоти щедрая лето таъми бисёр нозук, маззаи қаймоқӣ. хуш. шунидан кай бувад монанди чашидан гуфтам. хуб, бифармоед. хеш. марҳамат. бифаҳмем. бечашем. так. дар ҳақиқат таъми ғулинг хеле уз бомазза. шумо чӣ гуфтед? бисёр маъқул шуд ба ман. бале. пас метавонед аз маҳсулоти щедрая лето истифода баред. ҳама гуна таом бо щедрая лето бо мазза мешавад. инро ҳунарманд Аловуддин Абдуллоев ҳам медонад ва на танҳо ӯ. рецепти таомҳои худро бо щедрая лето ирсол намоед ва сертификатҳоро барои ба даст овардани техникаи маишӣ бурд кунед. муфассалтар дар сомонаи щедрая лето .tj. бинандагони азиз, барномаи мо идома дорад. дар барномаи Лазиз бо Аловуддин ҳунарпешаи хело ҳам соҳиби эҳтирому соҳиб ҳунари мо Нозияи Кароматулло ҳузур доранд. хуш ки бошад. Нозия, шумо гуфтед аллакай мана қабурғаҳо омодаанд ва ман аз он хеле шода ҳастам ки шумо барои вақти ҳам мо тамошобинро нагирифтан
бале ман пешакӣ тайёр кардам, омода кардам ки то ин ки вақти шуморо, вақти бинандагони азизро нагирем. ин қадар мушкилам нест, фақат ки ҳар кас бо таъми худаш омода мекунад. яъне ки агар зиёд нафарое ҳастанд ки тезию тундию шӯриро дӯст надоранд, агар камтар мекунад. яъне бо хоҳиши худашон метавонанд масалан зиёдтар қаламфурро тундиро истифода баранд ё ки масалан камтар. ва ман мебинам ки шумо дар ин ҷо ҳар хел мана чизҳоро истифода бурдед, на? чизҳои приправа мегӯянд. бале иловаҳое ки мисол мекунем барои таъмро хуш кардан. шумо ин ҷо илова кардед аз қаламфур, намак, паприка мегӯянд. аз ҳатто шумо гуфтед хушшуда, мана ба мо ҳам овардед камтар сирпиёзи куфташудаи хушшуда. хеле хуб. баъд аз ҳамон алафҳои хушшуда низ барои хушбу карданаш низ истифода бурдагӣ. озир кофист ё ки метавонем боз илова кунем? фикр мекунам кофист. кофист, хеле хуб, хеле хуб. ҳатто шумо ки хонишатону хеле умратон дар Ҳиндустон гузаштааст ва бисёр ҳамун онҳо ҳам ҳамун чизашон бисёр васеъ аст интихобашон. зиёд истифода мебаранд. ҳамун тезию, мурчу, ҳамун шӯрию ҳар як. ман шумо дар вақти суҳбати мо гуфтед ки ҳатто зардчӯбае ки мо истифода онҳо куфта истифода мебаранд. бале зардчӯба, сирпиёз ҳамаш куфт бо тарзи куфта истифода мебаранд. пас мо инро ки ба шумо ташаккур мегӯем боз як бор агар ки шумо тайёр кардед. хуш, инро мо метавонем ба яхдон гузорем. ба яхдон. хуш, ки инро ки баъде ки мо ҳамаи чизҳое ки яъне қаламфур, зира куфта шуда, мурч чуноне ки гуфтанд, ҳама инро ки мо дар ин ҷо бо ҳамроҳи намак инҳоро мо илова кардем ба гӯшт қабурғаҳо, метавонем ба яхдон монем. бо иҷозати шумо ман ба яхдон мемонам. хуш, ки бошад яхдони мо, яхдонҷон хуш дар яхдон аллакай монда шудааст. хуш ки бошад бо гӯшто аллакай дар яхдон мондем, чуноне ки тавсия доданд Нозия. хуш, анакунун мо метавонем шурӯъ кунем ба аз боимҷон. хуш, боимҷон омода аст. ана боимҷон ман ба шумо ҳозир метиҳам тахтачаҳоро ки дар ин ҷо дорем. хуш, ана Нозия ҷон барои шумо ба ман чӣ сипориш метиҳед? ман ҳам як тахтачаи дигарам дорам. хуб, кортҳо дар ин ҷо ҳастанд. фикр мекунам кортҳо дар ин ҷо ҳаст. кортҳо дар ин ҷо ҳастанд. бале. мана хеле хуб. ин ҷо ҳаст. инро ба кадом шакл майда кардан дар кор, реза кардан дар кор аст? ба шакли ҳамин ҳалқа мегӯянд ё ки секунҷа мегӯянд. бале. хуш, шумо гӯед. хуб, манам хел ба тарзи яъне инаша мегирем. бале. инҷошам ва шурӯъ мекунем. мана ду қисм баъд мекунем. ба қази тилим мегӯянд. 4 қисм мекунем. аниқтараш. ман як чиз ривоятеро шунидам. шоҳе дар як дӯ мераваду капро шикор мекунад. баъд мефармояд ки 4 капро ба ман бирён карда биёред. ва онро Нозияҷон ба хизматгораш мефармояд. хизматгораш рафта дар он як духтареро мебинад, дуташро худаш бирон мекунад, дуташро он. ва дар натиҷа мебинад ки он 2 капке ки Нозия тайёр кардааст ва дига хел аст, 2 капке ки хизматгораш тайёр кардааст ва каме дар хокистар афтида хеставу сӯхтагӣ будааст. яъне ки наро баъд аз оне ки тилим кардӣ баъд майда мекунем. ягон мушкилӣ надорад. Нозия, шумо гуфтед ки оби намакхӯрдаро дар об намак камтар намак мегузорем. баъд инҳоро боимҷонро мегузорем дохили оби намакхӯрда. хуш, Нозия, мо ҳам кор мекунем, ҳам як ҳамеша мехостам аз шумо Нозия пурсам ки чӣ хел шуду ин қадар ба дунёи ҳунар, ба дунёи санъат шумо мисол ворид шудед? яъне ки дар ин ҷо асос ба фикрам ҳамун хонаводагӣ буда. бале, акун ман аз хурдӣ дар иҳотаи бабоя расидам ки падари бузургворам яъне меҳри шуморо дар ин аллакай тухмаша падар монда будан. бале. ва аллакай мо аз хурдӣ меҳр ба ҳунару санъати доштем. барои ҳамин фикр мекунам ки
این алакай میدونید باری یکی از علمان اثبات کرده است که در حقیقت در هر یک اویله یا اولادی که اگر یکم استعدادی اگر تولید یافت اینم میراثی است، یعنی که این از همون گن ها میگذارد، یعنی که با اصل شما این چیز است و خیلی خوب. خوش. پس سبب اساس پدر شدن که شما قطعی به همین راه هنر رفتید و در برابر این من میدونم که شما زباندان خوبم هستید و زبان هندی رو زبان مثلا انگلیسی رو بلد هستید، میدونید؟ خیلی خوب خیلی خوب. خوش. از شما تحصیلاتی زبان دانشگاه زبان تحصیل کردید یا چی؟ نه من خوشبختانه از مادر جانم زبان هندی رو اول آموختم چون که نمسته. بعدا مادری من وقتی خردسال بودم نزدیک استادانی خودشون مرا برده سبق آموزاندند، یعنی که زبانی هندی رو از استادانی مادرم آموختم. نازیه جان زبانی هندو زبانی اونجا کدوم زبان ها بیشتر معمولا در یعنی زبانی در هندوستانی همون زبانی هندی سانسکریت هندی میگویند. بله. خیلی کمتر هست امروز ها همه با زبانی اردو حرف میزنن. مشکل بین یک تفاوت فرقیتی داره؟ فرقیت دارد. بله. یعنی لیکن در برابر زبان هندو دانستن زبان اردو رو هم یاد گرفتن ممکن است نه؟ یا اینکه فکر میکنم که ها اگر که شوق باشه یاد میگیرید. نازیه جان ما بسیارتر کینوی هندی تماشا میکنیم ها؟ مادامی که شما در این ساحه علاقه یک متخصص هستید میدونید در اونجا تحصیل کردید کنی گوید که همین بیشتری فیلم ها هندو با کدوم زبان ثبت میکنن و گفتگو میکنن در فیلم ها قهرمانان فیلم هنرمندان هندوستان آمیخته است. آمیخته است؟ بله. یعنی هم زبانی اردو هندی تازه یعنی هندی سانسکریت هندی رو نیز استفاده برده می شود و بیشترش اردو است. زبانی اردو است. بله. در برابر اون در خود دولت اسلامی پاکستان زبانی اردو است. اردو. بله بله. فقط با حرفایش فرقیت دارد هندوستان از دولت اسلامی پاکستان. پاکستان با حرفای خطی عربی است. خطی عربی است و هندوستان با خطی خودی هندی. خطای هندی. بله شما پس زبانی با خطی هندی می نویسید؟ بله بله. شما لکه چقدر در بین مردم شما را دوست داشتن قبول دارن شما را و برادرتان محمد رفیع رو من میخواستم دارم که مشکلی بود از دنیای هنر عالمی هنر البته مشکلی خود را نیز دارد. ما که هنر رو دوست می‌داریم این از در خون ما آمده است، برای همین این چیز رو تیز برطرف میکنیم، مشکلی رو کوشش میکنیم که ولی به مشکلی نمیشه. مشکلی نمیشه. فکر میکنم که و خیلی خوب است که مثلا همین ما در یک دوستی داشتیم بسیار هنرمندی بسیار خوب بودن از بین مردم بودن میگفتن که همین هنر مثل زندگی گاه بلندی دارد و گاه پستی دارد و گاه به همین نمیشود. خیلی خوب است. خوش این هم خواهش میکنم همین نمک رو با من کمی نمک رو بکنم. خیلی خوب. خوش باید نمک داشته باشه. خوش من اینجا خوش داریم نمک. شنیدم و نزدیکانم گفتند که باری در یک هنرنمایی شما خوش که باشد سروزیر هندوستان در برابر راهبران دولت ما اشتراک کردن و آن کس باور نکردن که نازیه از تاجیکستان است. همینطور بود و با شما رو دعوت کردن با چند حرفی با شما با زبان هندو گفت. میخواستم یک یادآور شوید. بله با زبان هندو من صحبت کردم و بسیار خرسند شدن که من زبانی آنها رو نیز تازه گپ میزنم. بله خیلی بسیار خرسند شدن. بله خودی من هم خرسند شدم که با آنها پسند گردید. بله البته من خود رو خوشبخت حس میکنم وقتی که هنری ما رو یا اینکه
بله عموما هر یک هنرمند هم خیلی هستن وقتی که یکم نتیجه زحمت‌هایشان می‌بیند شاد می‌شود البته بله بله خیلی خوب است خوش اینا میتونیم یک طرف مونم هم بله. نمک خورده است خوش ما خاطر اصلا بگم که بویمجان رو در آبی نمکدار گرفته تر میگرفتیم موندیم و تا 20 دقیقه چون که نازیه گفتن در آنجا باشد الان میخیلن که در آنجا باشد خوش گوشت رو در یخدان موندیم گوشت گوسفند قبورغای گوسفند رو میتونیم یعنی که پامیدور رو نیز با همین طرز در اینجا ریزه میکنیم بله خب میتونیم چقدر پامیدور با ما لازم است سلامت پامیدور تشکر 4 تا بس است 4 تا فکر میکنم شما گویید فقط چکن ریزه کردن در همین طرز از بین 4 تا میکنیم 4 تا میکنیم 4 تا خوش که پامیدور رو 4 تا میکنیم پامیدور رو 4 تا میکنیم من این چیزایی که با ما لازم نیست من این یک طرف میمونیم بله خب خوش که کی بار اول شما با صحنه برآمدید و با صنعت جدی مثلا آموختنش رو سر کردید کی ما از خوردی در مکتب موسیقی به نام میرت الله عطایف بله جمهوری موسیقی بله 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 در اونجا تحصیل می‌کردیم از خوردی من در صنف 3 می‌خوندم علاقه سبک‌های شما و برادرتون محمد رفیع و برادر خوردی محمد سخی جان نیست همراه ما هر سه ما تحصیل می‌کردیم بله هنگام در صنف 3 بودم علاقه ما در برنامه‌های یعنی که تلویزیونی اشتراک می‌کردیم و یکمین سرودی من با نام مادر بود صنف 3 بودم در تلویزیون شبکه اول ثبت گردیده است یادتون است مصرع‌های همون سرود یکم شنگلک از همون سرود مادر جانی من دل و جانی من همین خیلی ما 3 نفره میخوندیم میخدر یاد تریو بود بله بله بعد همین سرود خوانده بودیم این یکمین سرودی من در یعنی صحنه کسبی بود بعد از ختم مکتب با سرودی پدر من سرودی پدرتون تا امروز در خزینه است و ثبت گاه اون رو من میبینم نازیه جان میدونید وقتی که شما گفتید در مکتبی جمهوری موسیقی به نام میرت الله عطایف بله شما تحصیل کردید من باید آوردم سال 1982 من دانشجوی یکمی شعبه اکتوری آمدم و یکم آدم میگه درس یعنی اینجا همون مکتبی میرت الله عطایف است در قبات یا دانشکده فرهنگ و صنعت من سال 82 سپتامبر یکم سپتامبر آمدم یکم آدم میگه دیدم این بود پدری شما کرامتالله قربانم با لباس سفید بسیار زیبا شینم من کو البته در وقت انسامبلی بسیار آوازداری سعودیان که کار و فعالیت میکردن در آنجا بود و اولین آدمی بودم که من با اون کس سلام کردم و خوشبخت بودم با یکی نبینید که آمد شناس از کجا هستی چیکار میکنی چی میخونی و خیلی یک الهام گرفتم یکمین قدمی من در همون دانشکده صنعت با همین شناسایی با پدری شما بدون که من که در صحنه کسب میدیدم با در نزدیک و خیلی خوب اینم یک فولی خوب است دیدن بله بله پس از ختم نازیه شما رفتید به دانشکده فرهنگ و صنعت من دانشکده صنعت یعنی کنسرواتوری میگن کنسرواتوری هندوستان تحصیل کردم بعد از بله با اختصاصی کوریوگرافی رقص کلاسیکی هندی که نامش کتک میگویند کتک بله بله نازیه من دیدم که شما سرودهای کلاسیکی هندی رو میسرید لیکن خیلی خوب که شما از رقصهای آنها کنید یعنی هر چون که من مردمی ما یعنی اطلاع داریم هر حرکت آنها این سخن است بله بله از در یک صحنه هایم من همین استفاده می‌بردم و حرکت های همون رو که میدیدم و میکردم ولی این بود بله خیلی خوب پس شما رفتید در مکتب کوریوگرافی رقصی اونجا آموختید نه؟ بله چقدر دوام داد تحصیلتون؟ سال اول من در کوریوگرافی تحصیل میکردم بعداً گذاشتم در کلاسیکی وکال کلاسیکی هندی
баъд ба қисмати аллакай вокали гузаштам. вокали гузаштед. бале. ӯ хеле хуб. ин набинед қадар шавқу муҳаббати шумо ба ин санъати умуман яке аз фикр мекунам ҷойҳое ки бисёр устодони мо давлате ки кишваре ки бисёр устодони мо аз он ҷо масалан дарс омӯхтанд ҳамин ҳиндустон аст. метавонем номбар кунем бисёр ҳунармандони варзидаву шинохтаи мо. аҳмад зоир. бале аҳмад зоир, устод аҳмад зоир. падари ман бисёр орзу доштанд ки дар мактаби яъне донишгоҳҳои ҳиндустон таҳсил кунанд. мутаассифона вақт фурсат надод ва ман ин орзуи падарамро амалӣ кардам. нозия бовар мекунед шумо бисёр хушбахтед ки дар онҷо таҳсил кардед ва рӯҳи падарам шод шуд, чунки шумо он мактаберо омӯхтед ки падаратон ғоибона дар ин ҷо омӯхт. аз бинед устод сароҳанг худи эҳтироми муҳаббати зиёд доштани падаратон буд ки муҳаммад рафӣ, яъне устод муҳаммад рафӣ, кишор кумар, лата мангишкар, бале ино устодоне ҳастанд ки мо дар ҳар як филм садои онҳоро мешунавем. хеле хуб бисёр кори хуб. ман баъзе вақт дар тобишҳои таронаҳои устоди зиндаёд Кароматулло Қурбонов, аҳмад зоир, ҳамон тобишҳои оҳангҳои классикии ҳиндиро ки мо эҳсос мекунем. хеле хуб. хуш, инак ана помидори мо ҳам мана майда карда шуд. хуш, инро ҳам дар даруни намакоб не муҳим нест. инро дар даруни намакоб наандозед. хуб шуд. ана инҷо мемонем. ҳамин рангҳои ҳамин сабзавоту бисёр хушрӯ не? хави бисёр ярки, бисёр хушрӯ. хуш. хуб, мегузарем ба қаламфури булғорӣ. ман корди шуморо медиҳам. ҳамон зарфи тобаи тафдонро хош, тобаи тафдони мо дар молака тафдонро равшан кардем то ки гармтар шавад. нозияҷон, ба ина мана ин тоба аст, тобаи тафдон. мана ин тобаи хеле хуб аст. хуш, ва мо аз ҳамон коғазҳои бале оне ки барои начаспидани худи ина ҳам начаспидани худи хӯрок, ҳам ҳамин хӯроки мо шарбат яъне ки агар мо аз худи ҳамин коғаз истифода барем, фольга, дар он ҷо ҳатман ҳамон шарбату маззаи ҳамон гӯшт мемонад. хотиррасон мегӯям тамошобинони азиз ки сарпарасти кулли барномаи мо ҷамъияти саҳомии шӯравои комбинат ва маҳсулоти щедрое лето мебошад. бале щедрое лето, там ва маззаи қаймоқи он. Любое блюдо становится вкусным с щедрым летом. Это знает и актер Аловуддин Абдуллаев. И не только он. Делитесь рецептами своих блюд с щедрым летом и выигрывайте сертификаты на бытовую технику. Подробнее на сайте щедрое-лето.tj. خوش، الان با ما چی لازم است؟ در اول با ما همین شدره لето. بله، نازیه، پرسیدن خیلی موافق است که شما در وقت تیار کردن از محصولات شدره لето استفاده می‌برید؟ بله بله. خیلی خوب، خیلی خوب. بسیار از کدبان‌های ما از محصولات شدره لето استفاده می‌برند. خوش، ما با طعم قایماقش رو گرفتیم. اکنون میتوانیم اونجا داخلی؟ بله. بله. خوش، من اینجا. بعداً ما شروع میکنیم با همون
намаку яъне сирпиёзи куфташуда. Ман сирпиёзи куфташуда. Бале, камтар ба мо лозим аст. Ба шумо қошуқи медиҳам. Ман аз намак барои чӣ истифода набурдам? Аллакай бо имҷони мо бале, яъне ки аллакай мо дар ним соат дар намак ёро нигоҳ доштем. Бале, баъдан агар ки ман ҳамин сирпиёзи куфташуда низ намакин аст. Худашон яъне ки ино бо намак яъне аввал хушк мекунану баъд мекубанд. Барои ҳамин фикр намекунам ки намак барои мо лозим мешавад. Нозия, мо метавонем ба ҷои сирпиёзи хушк, сирпиёзи масалан чиро илова кунем? Онро мегузорем. Метавонем. Ва ҳатмист. Ҳатмист. Бале. бале, ҳамун чизи як таъми маззаи ҳамун сирпиёз омад. Хеле хуб буд аст. Яъне ки инро мегузорем. Ташаккур. Мо дорем мурчи куфташуда, мо дорем сирпиёзи сирпиёз дар инҷост. сирпиёз ба мо лозим мешавад. Хош, якчанд тои инро мо мегузорем. Хош. Яъне ҳам хушкаш, ҳам яъне бале. Хай ман худи ман дӯст медорам. Бале. Дар хӯрок ин ҳам ба таъми ҳамин он бемориҳое ки ҳама ҷоро ҷаҳонро фаро гирифт, боз як боригар исбот кард ки ҳам пиёз ва ҳам сирпиёз хеле фоидаоваранд. фикр мекунам кофист. Кофист. Мо дорем инҷа ва дорем қаламфури сурх ва қаламфури яъне мурчи сиёҳ. Ман ҳозирам шикама бурдам. Ман инҷа дорем қошуқ, марҳамат. Мана гирифтам. Ҳамаест ва ё мурчи сиёҳ камтар истода мебарем. Яъне ки мо дар аввал дар рӯи тобаи Тавдон мо дидем каме маҳсулоти шедаралията. баъд аз он чое ки шумо будед бо имҷоне ки дар намак аллакай тар карда шуда буд вайро, пас шумо дидед ки мо мондем помидору се намуд қаламфури булғорӣ ва илова кардем баъзи он чизҳое ки мурчи сурх, паприка аз камтар дигар лозим аст. Мурчи сурх? Бале. Марҳамат. Як тарафашро низ мо мегузорем ба ҳамон гӯште ки шумо аллакай тайёр карда будед, гӯшти гӯсфанд, қабурғаи гӯсфанде ки тайёр карда будам. Тайёр карда аллакай мегузорем ба он гӯшти гӯсфанд, қабурғаҳое ки Нозияҷон аллакай тайёр карда омадан то вақти моро бисёр нагиранд ва вақти бинандагонро. Хотиррасон мекунам гурӯҳи эҷодӣ бисёр миннатдор аст аз хонаи савдои Авранг барои ман ин яхдони хеле хуб ва барои кӯмак расондан барои ин ошхонаи мо. Хуш, инак Авранг мо аз шумо хеле миннатдор ҳастем. Аллакай мана қабурғаҳои мо дар инҷо буданд. Хуш, марҳамат. дар ҳақиқат интихоби хеле хуб. камакак ба мо соевисоз мегӯянд. Камакак лозим мешавад. дар инҷо соуси соевис ман дар инҷо дорем. Бале. мо дорем аз ин. Марҳамат. Бо қошуқ. Қошуқ дар кор мешавад. Мана қошуқ. Қошуқи ки омехта. Бале. Мана қошуқ. Хуб, мерезем ва натарсида. Бале. Ман бори дар яке аз меҳмонони мо гуфта буданд ки дар худи Чин, дар Хитой, масалан дар кишвари Чин, онҳо ба ҷои бисёр соя истифода мебаранд. Барои ҳамин гӯшт қулай аст. хеле хуб. яъне барои гӯшт он камтар аз ин илова кардем. хеле хуб. хош. хуб, акун инро мо тарзи ина печонда аст. шумо агар худатон накунед Нозияҷон, мо ман кӯшиш мекунам ки дуруст печонам. омода шуд ва инро мегузорем дар Тавдон. Хуб, хуш ки бошад дар Тавдон. Тавдони мо чӣ қадар вақт лозим аст шумо гӯед? мо пешаки кадом қисматаш дорам, боло ё мо байн? дар байн гузорем. дар байн мегузорам. хеле хуб. ва хуш, мана дар Тавдон боз як боригар миннатдорӣ аз хонаи савдои Авранг барои чунин тавдони хуб. хуш. ва баъд ҳамон тавдонро мебинем ки дар чанд гузошта шудааст. ҳозир рақам инҷо ман дуруст мекунам то 180-200 дараҷа бошад. дараҷа мумкин аст. бинандагони азиз,
برنامه ما ادامه دارد. خاطررسان میکنم که مهمان برنامه ما نازیه کرامتولا هستند. خوش که باشد نازیه جان. ما الکی در تفدان ماندیم. آن خوراک خیلی خوبه که الکی به دماغم میرسد. اما طبیعی خوشش و تو آماده کرده تیار کردن خورش من کمی گرسنه موندم. شما چی؟ از محصولات شدرلیت استفاده میبریم. ما طعم غولیگش یعنی زردآلوی خوش رو الکی چشیدیم. حاضر در ما است طعم من زنبورغ با قیماق و با طعم گوشت گاو. شما کدومش رو انتخاب میکنید؟ زنبورغ. بله. نوبت زنبورغ برآمد. خوش چون هر وقت شما میخواهید وظیفه من برای نان مالیدن. شدرلیت طعم بسیار نازک و مزه قیماقی. خوش که باشد انا این چون هر وقت من میدونم که شما در روی صحنه هستید باز هم تکرار شود. نازیه جان برای شما خفه نشوید تنکتر. این برای شما و البته خیلی مالیدنی خیلی در روی نان کمی غوض‌تر برای خودم. خوش که باشد. خیلی هم خوب. فکر میکنم که از هولینگش رو صبحانه استفاده برم بهتر میشد. بله یعنی که نازیه توصیه میده که با مزه هولینگ صبحانه و با مزه زنبورغ میتونیم در نصف روزی. اینک شروع میکنیم برای تیار کردن خورش. همینطوره؟ بله. برای تیار کردن خورش برای ما لازم است من اون محصولات پمیدور با درینگ. خوش. ما همین خیلی به طرز زنده میگذاریم. فقط کمی آرایش میدیم که بله. یعنی که ما نگاه میداریم همون غذاهای و ویتامین هایی که در اون ترکیب اون خیلی خوب. خوش من با شما یک تخته دیگر میدیم. خوش این برای شماست. این از من. خوش پمیدور شما گید با کدام طرز ریزه کنیم من ریزه میکنم. این رو با طرز زنده میگذاریم. خیلی خوب. با من لازم میشد همون خب من میبینید سبزوات من این کبوتی ها. کبودی ها. ما اینجا داریم اکروپ، کشنیج. خوش. از سالاد نیست. بله من و برگ‌های من این سیرپیوز. بله خوش سیرپیوز هم هست. سیرپیوز. از لیمون. یعنی به طوری زنده اینها رو میمونیم. بله کمی آرایش میدیم. بله مرا برای من اینجا میگذاریم. امون از یعنی پیاز و من اینم بلند شد. بله. خوش. شما با من هم سپارش دهید. من تشکر. خوب انتخاب میکنیم نه از برگ‌های کلانش رو. بله. تا اینکه زیبا شود. شما این رو تیار میکنید نازیه جان. من بسیارتر میدیدم که این ورزشگران چنین خورش ها رو استعمال میکنن. شما با ورزش مشغول هستید؟ دوستی دارید؟ بله. چون هنرمند فکر میکنم که حتما باید با ورزش شغل ورزد. هم برای سلامتی هم برای آواز کمک میکنه. یعنی که شما هر وقت با دویدن مشغول هستید یا اینکه؟ بله با دویدن کوشش میکنیم که وقت خود رو پیدا کرده البته با دویدن مشغول شویم. نازیه جان در حقیقت ما اینقدر تالارهای ورزش داریم که مثلا اینقدر تالارهای زیبا و برهوا در حقیقت بسیار خوب است که طرز حیات سالم را شما در بین همه تشویق میکنید. خیلی خوب است دویدن مشق کردن و اگر امکان باشد من فکر میکنم شناوری هم بسیار فایده دارد. بله شناوری هم بسیار فایده دارد. یعنی خیلی خوب چون که در حقیقت شما گفتید برای راهی نفس بعضی وقت در صحنه ما هم وقتی که هنرنمایی میکنیم صحنه هایی است که ما بسیار سیر حرکتن بسیار میجنبیم میپریم شمشیر بازی میکنیم و در آنجا مثلا اگر ما با کمی ورزش مشغول باشیم تو سخنی ما شنوا میشود یعنی ما نفس تنگ نمیشویم. بله درست میگید شما. منم خورش شما هم آماده شد. ما این خورش رو مثلا به طرزی همطور زنده مونده من که آرایشات خیلی خوب کردن نازیه.
میتونیم کشویم بله یک رویش رو بله بله کشویم تو اینکه قسمت دومی پختنی همین کبابی بسیار خوب خوش پس رویش رو میکشویم بله خیلی تا اینکه رویش آماده شود خوب بتونم باز البته. اونجا مونم بله نوزه در قسمتی کجا مونم موبایل در قسمت موبایل موبایلش خیلی خوب البته مزه و طعم و شربتش برام بینندگان عزیز ما خاطررسان میکنم که در برنامه ما نازیه کراماتوللو حضور دارند و با یک خوراک خیلی هم خوب بود بسیار یک طعم الکی اشتهاور یعنی قبورغه‌های گوسفند با همه سبزوات و با همه چیزها آماده شده است الکی تیار شده است و ما بتونیم الکی آنها رو براریم بله خوش اینک حاضر بسیار لحظه های خیلی خوب ذره دیر انتظار خوب دوتا میگیرم بله بله وزنش زیاد نباشد خوش آها انا نازیه جان حقیقتا انتظاری که ما 1 ساعت و 20 دقیقه انتظار بودم بیهوده نبود با فکرم الکی بسیار دماغی اما گوسفند گوشت گوسفند خیلی گوشتی بسیار خوردنی است بسیار گوشتی خوب است گوسفند اگر کسی که میتواند آن را استعمال کند و خوریش ما هم خوش من به شما کمک میرسانم همه چیزایی که به شما برای کشیدن خوراک کمک میرساند خوش حتما من این به شما شاخه مرحمت بله برای گرفتم الکی و نازیه بسیار ترانه های شما رو بیرون از کشورم میسرویند همینطوره؟ بله خوشبختانه بله. خوشبختی صنعت بله به هر یک هنرمند است که وقتی که اعتراف میکنن سرودهای او رو ترانه ها رو باید میتونید دوباره کدام ترانه شما رو میسرویند مثلا یک ترانه بسیار معمولی شما درباره نگو که شبی سیاه سهر نمیشه نگو بله که شبی سیاه سهر نمیشه بله نگو که زی دل غم بدر نمیشه بیا که باغ چقدر سبز و ارغوانیست بله. دو روزی با تو بودنم همه زندگانیست من دست شما رو نسوزانم نه بعد از چند لحظه فرصت فرا میرسد که ما غذای تیار کرده مهمان امروزه ما نازیه کراماتوللو را میچشیم شدرلیتا یک محصولات اونیورسالی است واقعا از سبب طعم دائمی خود لذت قیماقی نادرش و دستورالعمل تیار کردن خوراک‌های هر روزه بهترین است تشکر زیاد خوش که باشد اگر شما به من باور کنید من شروع میکنم مرحمت خوش در حقیقت قبورغه خیلی خوب است خوش ملایم پخته است میدونید ما در تفدان اینجا چقدر موندیم نازیه جون؟ 1 ساعت و 40 دقیقه بود 1 ساعت و 40 دقیقه واقعا حتما فلافل بلغاری و پمیدور از راستی یا که از راستی خب از راستی و حتما نازیه توصیه دادن که در برابر گوشت بویمجان رو هم ما چشیم آفرین بهترین پورا میکند این مزه اون مزه دیگر رو و بودرینگ که در کشور خودمون در ولایت ختلان در وادی وحش پخته رسیده است بسیار خوب بینندگان عزیز از نام شما از نام گروه ایجادی به نازیه بانو ما تشکر نداری بیان میکنیم تا اینکه فرصت یافتن در برنامه ما اشتراک کردن و از نام محصولات شدرلیتا و از نام گروه ایجادی ما این دستگل زیبا برای شماست تشکر و حتما شما گفتید که با محصولات شدرلیتا که
من خوراک تیار میکنم. اینم برای شما چون رمزی احترام و رمزی تیار کردنتان. خوش آمدید باز یک بار دیگر. ما از شما میندار هستیم. یگان چه گفتنی باشید. مرحمت. سلامت باشید. من از همه از شما از تلویزیونی سفینه بسیار میندار هستم که ما را به این برنامه دعوت کردید. تشکر به شما بیان میکنیم. میندار هستیم. شما بینندگان عزیز با همراه ما باشید. غالیبان بازی این هفته اینا معین شدند. بینندگان عزیز اینک غالیبان بازی نوبتی این هفته معین شدند. من شما را تبریک میگویم و با کمال یک احترام به شما سرتیفیکات ها از محصولات شدرلیت را تقدیم میکنم. خوش تقای و میزگانه این برای شماست. مبارک شود، مبارک شود، مبارک شود. و غالب نوبتی ما عزیز و رابیه و شما مبارک شود، مبارک شود. و ولیف منصور مبارک شود میگم. و شما میتونید با این سرتیفیکات ها به مغازه های تکنیک معیشتی والنا رفته خریداری کنید. مبارک شود. و آنهایی که غالب آمدند و به استودیوی ما نآمدند آنها را من اعلان میکنم. آنها آمده میتوانند به حضور سرتیفیکات های خودشان را گیرند. اینها احمد و لاله شهر دوشنبه، خوشبوی و روشنای شهر دوشنبه و اینچنین شمس‌الدین و لیلی شهر دوشنبه. مبارک شود. و به همه شما میگم تا برنامه های دیگر سلامت باشید. ҳама гуна таом бо шедраи лета бомазза мешавад. инро ҳунарманд Аловуддин Абдуллоев ҳам медонад ва на танҳо ӯ. рецепти таомҳои худро бо шедраи лета ирсол намоед ва сертификатҳоро барои ба даст овардани техникаи маишӣ бурд кунед. муфассалтар дар сомонаи шедраи лета.tj